Diwrnod 2. Cricieth a Harlech. Taith, Diwrnod 2. Day 2 Navigation. Heddiw, dach chi'n mynd i gricieth a Harlech. Mae diwrnod 2 yn cychwyn yng Nghricieth. Y lle gorau i barcio yw maes parcio ac arddangos Esplanad ar lan y môr. LL 52 0HZ. Day 2 starts in Cricieth. The best place to park is the Esplanade Pay and Display car park on the seafront. LL 52 0HZ. Cerddwch i'r castell. Wrth i chi adael y maes parcio, trowch i'r dde a cherdded i fyny'r bryn, heibio'r orsaf bad achub tuag at y castell. As you leave the car park, turn right and walk up the hill past the lifeboat station towards the castle. Yn y castell. Ar ôl i chi gyrraedd safle'r castell, cymerwch amser i ddarllen yr arddangosfeydd dehongli yn y ganolfan ymwelwyr. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu i barhau i mewn i'r prif safle, os nad ydych chi'n aelod o cadw. Once you arrive at the castle site, take time to read the interpretation displays in the visitor centre. You may have to pay to continue into the main site if you are not a member of Cadw. Hanes Tywysogion Cymru. O'r ganolfan ymwelwyr, cerddwch i fyny'r bryn tuag at y castell, a dewch o hyd i'r fainc ar ymyl y llwybr lle gallwch edrych allan tuag at Harlech. From the visitor centre, walk up the hill towards the castle and find the bench on the edge of the path where you can look out towards Harlech. Hanes Castell Cricieth. Cerddwch i fyny at y castell a darllen y paneli dehongli a chwblhau'r dasg am y castell. Walk up to the castle and read the interpretation panels and complete the task about the castle. Ewch i'r parc. Wrth adael y ganolfan ymwelwyr wrth y fynedfa i'r safle'r castell, trowch i'r chwith. Cerddwch i mewn i'r sgwâr bach gyferbyn ar ganolfan ymwelwyr ac yna i lawr y llwybr wrth ochr yr ysgol. When leaving the visitor centre at the entrance to the castle site, turn left. Walk into the little square opposite the visitor centre and then down the passage at the side of the school. Ewch i'r orsaf. Cerddwch trwy'r parc, heibio'r ardal chwarae i blant ar lawnt fowlio, dros y cledrau rheilffordd, trwy'r orsaf ac i fyny'r bryn i'r stryd fawr. Walk through the park, past the children's play area and the bowling green, over the railway tracks, through the station and up the hill to the high street. Yn y dref. Cerddwch ar hyd y stryd fawr. Bydd nifer o siopau lle byddwch chi'n gallu ymarfer eich Cymraeg. Cadwch lygad am bathodynau oren Cymraeg yn ffenestri siopau ac am bobl sy'n ei gwisgo. Walk along the high street. There will be a number of shops where you will be able to practice your Welsh.
Look out for the orange Cymraeg badges in shop windows and for people wearing them. Ewch yn ôl i'r car. Amser cinio. Cerddwch dros y groesfan reilffordd yn ôl tuag at eich car. Gallwch ddewis rhwng cricieth, porthmadog neu harlech i gael cinio. Trafodwch yn Gymraeg y lle mwyaf addas i chi ei fwyta. Walk over the level crossing back toward your car. You can choose between cricieth, porthmadog or harlech to have lunch. Discuss yn Gymraeg the most suitable place for you to eat. Ewch i harlech. Gyrwch i harlech. Maes parcio arhosiad hir bron y graig uchaf LL46 2SR yw'r lle gorau i barcio, ond mae maes parcio bach hefyd wrth ymyl y castell a allai fod â lle. Cofiwch siarad Cymraeg yn ystod y daith am yr hyn a wnaethoch yng Nghricieth. Drive to Harlech. Bron y graig uchaf Longstay Car Park, LL46 2SR, is the best place to park. But there is also a small car park right next to the castle, which might have space. Remember to siarad Cymraeg during the journey about what you did in Cricieth. Ffordd Pen Llech. Cerddwch ar hyd y brif stryd tuag at y castell. Beth sy'n arbennig am ffordd Pen Llech? Walk along the main street towards the castle. What is special about ffordd Pen Llech? Yn y ganolfan groeso, Castell Harlech. Ar ôl i chi gyrraedd safle'r castell, cymerwch amser i ddarllen yr arddangosfeydd dehongli yn y ganolfan ymwelwyr. Efallai y bydd yn rhaid i chi dalu i fynd i mewn i'r prif safle os nad ydych chi'n aelod o cadw. Mae tasg i'w cwblhau yma am hanes Castell Harlech. Once you arrive at the castle site, take time to read the interpretation displays in the visitor centre. You may have to pay to continue into the main site if you're not a member of Cadw. There is a task to complete here about the history of Harlech Castle. Amser mynd adre a gwneud eich gwaith cartref. Ar ben y stryd fawr, trowch i'r chwith ac ewch yn ôl tuag at y maes parcio lle gwneithoch chi gychwyn eich diwrnod. Ar ôl eich diwrnod, mae yna weithgaredd mwy agored i chi ei wneud. Mae'r gweithgaredd hwn yn gofyn i chi ddefnyddio'r hyn rydych wedi ei ddysgu yn ystod y dydd a gallwch ofyn eich tiwtor dosbarth wirio'ch gwaith. At the top of the high street, turn left and head back towards the car park where you started your day. After your day, there is a more open activity for you to do. This activity asks you to use what you have learnt during the day, and you can ask your class tutor to check your work.